ngakithi kwakhangela amakengana namhlanje lokhu kunjalo lokhu siqala izolo zibambile thekusa-ke manje sisibula ngento encane bathi incane lento angazi ukuthi incane kanjani ngoba ingoma inkulu masiyilalele yona awuthatha usibeke eqhawela kithi sila Nquthu njengamanje ngubona ujuluko manje manje angisazi noma imkhizo noma umjuluko kwenzakalani awuthathe umbukele ngasekhaya umthatha umbeke ukuthi kwenzakalani njengamanje angibingelele kuwe nababukeli obingelelayo into encane namuhla sila Nquthu kumnandi kakhulu umasipala uthi awenzela umphakathi waseNquthu ubumnandi before uDecember yabo so kumnandi kakhulu sijabule and kuyajabulisa ukuthi ezimvuleni ezingaka nasemakhazeni amangaka kodwa kusenabantu abangangalabo babonayo so umphakathi waseNquthu siyawubonga kakhulu ngoba abanye abantu bebezona nje babona amakhaza noma imvula basuke bahambe yabona. Siyabonga kakhulu uqhawela kithi uma singathi nje qaphu kancane ngokuthi kwenzakala nebhodweni khona nazi inyanga sayijeka iphikelela kuDecember abalandeli bakho bomculo wakho nabalandeli bamaskandi khona nebhodweni khona kuphekwayo noma vele selivuthiwe selephula ibhodo seliphansi usithatha usibeke hayi umsebenzi wami asishiye asikhulume ngale yala Nquthu ezinye nezinye so kuyasibona ake sibonge nje into enhle esiyenzele ubaba umeya nezikhulu zonke zikamasipala ukuthi zisithimeme zisibeke la and ke nokuthi njalo bangabe benezinto eNquthu abamkhohle into encane lokho kumina kukhulu kakhulu ngoba kusho ukuthi noma nini bayangicabanga noma nini ezingqondweni zabo noma enhlizweni zabo angipheli siyabonga ngiyafisa sengathi ukuthi nomphakathi waseNquthu ungangisupportela bona noma ubani umuntu ongithandayo waseNquthu angibuyiselele nje baba umeya nezikhulu zonke ngokuthi abathembe yabona. Siyabonga kakhulu uqhawela kithi bathi into encane kodwa ngegama izenzo zakhona zinkulu ingoma yakhona inkulu nendoda ayibona njengomzimba inkulu futhi ayishoti indawo akukho lapho ngathi mayiqhamuka khona kuthiwa incane lento nengoma yakhona inkulu yonke into inkulu siyabonga mbukele ngapha ngasekhaya uqhawela kithi lokuyibongela kwiMakiwa production. Siyabonga kakhulu ngethuba enisiphe lona siyabonga kakhulu ningayeki niqhubeke sekathi noNkulunkulu anganibusisa nikhule njalo. Siyabonga kakhulu uqhawela kithi naboqasari kaWasa sibonga ithuba lokubana amaciko kithi la awumaskandi siyabonga.